والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawen yettude allahu subhanahu wa ta'ala, du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓenɓe fof e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama. Yo Allah waɗu en e maɓɓe. min salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗa dendagal julɓe ɓen fop jeyaɓe yimɓe aljanna. musidɓe julɓe tedduɓe, yewtere anden ko nde yiiloto hande bi isnillahi taala, hinde yiilo telen hakkunde 15,000 euros e 25,000 euros. kono ɗo mi waɗi mawdu e yewtere nden, kono mi faala andintinde hoore am, mi andintina musidɓe julɓe tedduɓe heɗitiɓe lamɓe. no gasa mi yewtira noon, goɗɗo ko jogi feere wo ko jogi feere, mi sikka o waaway yontere be yontere ittugol 15,000 euros sadaka ma 25,000 euros sadaka e nder gurdam makko ɗan fof. mi sikki no gasa hay say ko Bill Gates o yaltoyta e nguranɗo. joni noon Allah ko o moƴƴo, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hiɓe yiɗi en fof men yeyaw aljanna. yo Allah hokken en fof meɗen aljanna. ɓeñi wo no woodi piihum kum waɗata e nder yontere be yontere, hara baraji ma no fota waytuɗo 15,000 euros sadaka ma 25,000 euros sadaka, hara yaltinaari mbuuɗi ɗin ka jiifama jonnuɗaaɗi. kono Allah windante baraji wa yaltinɗo wan waɗin ɗon jonni sadaka. kon woni nden hunde, enen ɗo fop hiɗen hunji hadis on, ko metti tun seeɗa ko gollitirgol mo. yo Allah newnan en waawen gollitirgol mo. kon woni ɗum ɓurnaɗo tagi e fo wonɓe maaki. wo ñalande juma arɗo ka saayi arano, baraji makko no fota wa ittuɗo ngeloba sadaka. fewnɗo ko 13h wona juulede, midi 00 ma 11h30 haraɗa ka nder juulirde. baraji maɗin hino fota wasi goɗɗo itti ngeloba sadaka. ngeloba hino fota wa sansineji 5 ka meɗen, bi mana na'i 5. nagge woto fewnɗo ka meɗen hara ka fulawa nder na konakiri namo ende 500 euros. sa multiplie non 500 euros fois 5, ɗum ko jonnoyta ko 25,000 euros, 25,000. sa ƴetti hara ko innuɓe ngeloba man heɓay ko na'i 3, ɗum ko 15,000 euros. baraji maɗin ko non fotata fii tun ko arɗa ko lawka juulirde. ɗon tawaka ko windanaɗa baraji ko seppuɗa arɗa kon, baraji tawaka ɗon fii ko janguɗa qur'ana kon, tawaka ɗon ko jantiɗa inde Allah kon, tawaka ɗon ko juuluɗa juma on kon. ko fii ko arɗa kon tun law à la première heure. Allah windanama ɗiɗo yontere be yontere. musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ɗo hino satti. no woodi woɓɓe hara occupation hay hunde ala si wona ɗanago.
kono ɓe hewti o hara imamu naati en yiya joni ɓeɗo kadi ko honɗum e baraji woni ko jogi an o arɗo e o leer ɗo ko min nani fewon ɗo 11h30 midi par ce que fewon ɗo ko 13h wona e juulede si aroyi hara ko 14h donc midi 30 ha 13h ara law ka juulirde jongande maka fiɓuɗa anni e on ka suudu ami ɗo yawde fiyoɓe heɓuɗi baraji ɗo baraji ma no fota wa ittuɗo ɗiɗo sadaka miijitoɗen ka meɗen fop inneteɓe no mari ɓen fop ko hombo wawi ittugol ɗiɗo nde wotere ma ko hombo wawi ittugol ɗiɗo chaque semaine hara o ittay ɗiɗo miɗo wawi inude ala nde juulirde men ko darneten ɗo ɓurnoɓe ittugol ɓen ko 10 000 euros 20 000 euros feƴƴano ɗon han jon ɗum no wowlede an non ɗa ko yontere be yontere sa waɗi ko ɗin Allah windanayma na min Abdallah windata na oɗa windata goɗɗo wawa jaɓitude ɗin fi ko arɗa kon tum musidɗo wonde a hewtay ɗo midi 30 sikka taw hande ko grève woni ka juulirde ga hara juulatake hara hino laaɓi pos yaha nokkeli goo ka darete e ka wowlete fi politique e Facebook tawa toon no heewi tew musidɗo julɗo tedduɗo ndaari ko perdinɗa hoorema no woodi woɓɓe sifamen wuura e gurdam mum fof hara 25 000 euros tawtidiraɗo e jiifa mum Allah no windanoma ɗin ɗon fi déplacement ma on pet accituɗa weeli foti arɗa innamen yaade ka suudu Allah une fois par semaine nde wotere nder yontere ɗo ko fi arayɓe juulgol ɓen ɓe juulata juma ɓen kan e toro Allah yo Allah yaafola yaafoɓe si goɗɗo perdi jumare wotere nde o juulari ko Allah subhanahu wa ta'ala on pet andi baraji yeru ko perdi si woni kan ɗiɗi woni tati karamo koɓe gono ini hara l'islam nokkanimo a woni ka ɓawa cour si ko a jowo balon hara ɓe jonnima carte rouge a yalti toon taw anko a yaw fotoweɗa taw ɗo ko arayɓe lawɓe joni noon sa heɓari ka 25 000 euros ɗo a heɓari ka 15 000 euros ɗo awa profite au moins ka 500 euros aroyeyɓe deuxiéme ɓe baraji maɓɓe no fota wa ittuɗo nagge ko 500 euros si wallinama ɗo joni mbuɗɗin ɗo 50 000 euros min Abdallah mi sendiɗi mi jonni oɗo 15 000 ma 25 000 mi jonni oɗo 500 o innayi mi yiɗamo Allah noon kanko woni ko sendi ndaru an kay ko honno mum suɓantoɗa hoorema kanko o sendan o fonni fof mo ɓe ko ƴetti o hara ko ɗum ɗon woni e hendade nen ñande no hanno hay koye a prépare law si julɗo innama yo ƴettu congé ka fototo ɗum hay toon jina hay ka o miijito ko juma ko iidire ne laaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki Allah waɗani on iidije ɗiɗi tammere nen so tawi hara hino toon ko ñalande juma andite juma ko e juma Allah tagi baba Adam ko e juma o naadimo ko aljanna ko e juma o yaltinimo ko aljanna darngal ngal darota kan sina ñalande juma ne laaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki kala juuluɗo e ande wotere mi juulay e Allah juula e makko nde laabi 10 sa juuli e nelaɗo sallallah alih sallam nde laabi 10 Allah juula e ma nde laabi 100 sa juuli go e nelaɗo sallallah alih sallam laabi 100 Allah juula e ma nde laabi wulure ha ɗo karmo koɓɓe no fotti hadis o woɓɓe no ini sa juuli e maɓɓe nde laabi wulure Allah no wawi harmingol ɓandu ma e natugol yiite jahannama yo Allah harmin ɓalli men e natugol yiite jahannama sa ari noon ɗo law a jooɗi ɗa jantade inde Allah ɗa juulde e ɓurnaɗo tagi fo ngon ne laaɗo sallah sallam ɓe maaki hebbine juulugol e an jemma juma e ñalorma juma hebbine juulugol e an min Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e jemma juma e ñalorma juma fi hon ɗum nelaɗo wo kala juuluɗo e an e moɗon Allah artiray ruhon ka ɓandu amin kay mi rutta mi salmitomo ko salminilanko ɗum no hulɓini siɗa yiɗi goɗɗo a jantoto fi makko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allah artiray ruhu e nelaɗo ɓe rutta kaarijo juuli e an Allah juula e ma nde laabi 10 si Allah juuli e goɗɗo ko honɗum o wiyata komi yaafike ma mi yurmama ma mi hokkima aljanna ɓay kanko jogi ala kanko mo o landoyto ɗa e wowli 15 000 euros sen ƴetti ngeloba an ko nayi 3 sen ƴetti ko ɗi 5 woni 25 000 euros sa arari ɗon noon baraji ma no fota wa ittuɗo nagge sadaka ɗum ko 500 euros ɗon kadi sitta gokkum si tawi noon a woopi ɗon a aroyi après ɗon 15 minutes 30 minutes après baraji ma hino fota wa ittuɗo dammol sadaka ɗum ko 100 euros ndaari noon o heɓuɗo 25 000 dow to an omo 100 euros ɗo
mi sikki so tawi ko aljanna natoyde harayange o kadi on woɗɗodiri. Si tawi ɗon newaki kadi ka dammol aroyeyɓe ɓen hara hino lutti 15 minutes ɗo yo imamu naato. Baraji maɓɓe no fotowa honno wa ittuɗo gertogal sadaka ɗum mi sikka ɓuuray 10 euro. Haray ne ñande ko ɗum ɗo woni ko heɓuɗa. Aroyeyɓe ɓen buɓɓodira e imamu mo be maɓɓe no adade naatugol. Baraji maɓɓe hino fotowa ittuɗo woofonde boofo koy ara ko boofo koye duudu hoy koye kadi tellement ke ko tawata hande kadi raɓɓi ɗi hey kono ɓe heɓi juma on ɓe wontiri ga nder cour. Aroyeyɓe ɓen noon tawa imam on ƴawi ka hoore mimbar ɓeeɗo nde ɓe naata ɓe tawa malaika ɓen on mbi ɗeri maɓɓe ɗin kaydiji ɗin kaye on ka ɓe enregistreta ɗon Allah ittay malaikaɓe jottoɓe ka dambugal ñalande juma mo be leer mo ari o ɓeyna kaarijo ɓi kaarijo o arno e o leer ɗo o naati o leer ɗo. Si yehi ha imam on inni ka hoore mimbar assalamu aleykum ɓe on mbaɗi ha ɓe gayna kamɓe kadi ɓe ara ɓe jooɗo heɗitagol hutuba on ko artoyta ɓawa ton kon ɓe tawaka ka registre national nden ñande min narno ɓe juulari juma dey kono malaika ɓe settanoyta ko ɓe nden ñande wondema ɓe juulno juma. Yo Allah jaɓan fof. Ndaari noon ɗo musidɗo julɗo tedduɗo ko perduɗa wona noon fere tawata woɓɓe yahayɓe ha hara golle ɗen fooli ɗum ɓe ƴetti hakkille ɗen foppo woni e hoore aduna tigiti yon kono juma on ala heɓade. Goɗɗo nodday ɗo lando Oustaz en ko honno mi gerdata woni lebbi 3 mi juulari juma minna mi anda wallah par ce que mi anda nde ñawoɗo ko mi anduno ko haka jumaje 3 kono woni lebbi 3 woni hitande juulari juma wallahi mi anda ñawore. Musidɓe julɓe tedduɓe wallahi summa wallahi ko aduna juuti o ñande go o taƴe wabi rabbil kaaba 17 janvier ɗo amiru meɗen on heɓi labbi 4 e nder leydi toriki Allah yo Allah yaafoɓe de ino hatta wi on hino continue ñande go waray ko wonɗo e sonkude hoore mon ɗo kadi feƴƴiri ni hatta kadi gurnaɗan ɗan continue ka ɓurnaɗo tagi e fo on fof tawata aljanna natoyama wo tuma on ɗon naati on non ga ƴetta ombita e nder leydi wona goɗɗo sifan tigi tigi o ronkete ombitede e la vie continue ko ko wonɗa gollande hoore ma ɗo immo ara law waɗa moƴƴi ko ɗum ɗo tawoyta ta hoolor enen ɗo ko tuma mi maayi ɗo wannollan du'a ittanollan sadaka waɗanollan ɗum ɗo e ɗum ɗo ta accu ɗum. Bani adama no jogi goɗɗum ka hoore mum summiyal insanu insanan li kasrati nisyanihi neɗɗo ko innana bani adama insan ko sabu ko heewi yeggitugol kon yurmen nden waɗay ɗon seeɗa balɗe ni tun hara goɗɗum ari suddi e yeggiti fiima. Si tawi noon accirno hara ko tuma mayɗaɓe hirsa nayi nde ñande wallahi haray nafaari profitu hay si tawi na jumaje ɗen fof wonde ƴetta décision hande mi heɓa ɓuri hay ngeloba mban imam on ko 13h natata 11h si Allah jeeyi harayno ka nder jiwlirde si a ari a salligike kama a moƴƴini anni yon hiɗa arde kala teppere nde ƴettuɗa malaikaɓe montanima bakkatu sa watti nde a teppere ɓe windanima baraji ko noon ha tuma nde hewtuɗa ka juulirde. Si a ari a naati a lorrari goɗɗo sabu téléphone ma sabu wowlugol malaikaɓen ko honɗum won ma wi'ande allahumma gfir lahu Allah men torike ma yaafo o allahumma arhamhu Allah men torike ma yurme o allahumma tubu alayhi Allah men torike ma jaɓan o fodde hiɗa ka nder juulirde salligi ma on bonari a lorrari goɗɗo hara ko ɗum ɗo malaikaɓe won ma wi'ande do a malaika no ruttatake musidɓe. Si salligi on noon ari bonugol immo yaha salligoɗa arta e la vie continue hay hunde ala ko bonni hande kadi ɗum ɗo ko baraji wodanma. Si goɗɗo himo e nder juulirde ko jantagol inde Allah juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jangugol qur'an no woodi woɓɓe ɗo wona e lewru lebbi 2 lebbi 3 hara ɓe memari hay suratul kahfi ñalande juma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki kala janguɗo suratul kahfi e ñalande juma Allah waɗanayi mo annora ha e nde jumare kadi ɓe maaki nokkugo kadi wo umra ha e umra e waktuji ɗin jowi e juma ha e juma yaafoto kala bakkatuji ko waɗɗa hakkundeji muɗum sa woɗɗitike jeɗɗi halkayɗi ɗin bakkatuji jeɗɗi halkayɗi ɗin si a woɗɗitike ɗin ɗo haray siɗa juulde juma ha e juma horugol suumaye waɗoygol umra juulugol waktuji ɗin jowi haray bakkatu e toskoy koye foppo yaari ɗon ɗin bakkatuji jeɗɗi halkayɗi goo on ko sirkalngol Allah ɗiɗi on ko bileyagal
tati on ko ñaamugol jawdi aliyatima, nayi on ko ñaamugol jawdi riba, jowi on ko honɗum ko dogugol ñande gere hakkunde julɓe e heferɓe. jeego on ko honɗum ko tuumugol ɓeygu muɗum hara ko aldawo e dalil. ɗi bakkatuji ɗo ko halkayɗi bani adama, ɗiɗo juulugol ngol yaafotako ɗi ko be tubanaɗi laɓɓina pos. yo Allah on laɓɓi en. musidɓe julɓe tedduɓe, hanki no gasa hara innen ko hatta mi yaha law ko ɓay no gasa ka juulirɗe capaɓe udditaka. hande ɗo ko juulirde meɗen ka innorɗen, tawata leere mo arɗa o haray hino udditi, anata e joɗɗa jantoɗa inde Allah. haysi koye ar soɓɓindoɗa ɗo e pili ewal soƴƴagol ngol ɗon hina ella. sa a soƴƴi gueɗon ha tawi tiiɗi immo yaha salligoɗa arta na ñande be ñande. ko wallahi summa wallahi musidɓe julɓe tedduɓe, jente yewtere ɗo ñande goo juma juulano tawi a tawaka par ce que ari a wodaka e hoore aduna. wallahi summa wallahi ñande goo kadi juma juulete harami tawaka a tawaka. ɗum pellet aray. ñande seydina ali, woɓɓeyni ko seydina oumar, ɓe yawno juuroyagol gaburuji ɗin, ɓay ɓe hewti o inni ko on salamu aleykum ahla diyar, kisiye woni e mon ko wono yo yimɓe galleji. miɗo faala yeetade on alhaali amen on ga, onon kadi yeetoɗon men ko honɗum fewnin ɗon ton. o inni honɗum, o inni ko fewndi ɓaawo ga galleji ko darno ɗon kon foppo hoɗama e muɗum. ko Allah yiɗi yarli e ko yiɗa o yarlaki fof no waɗede majji ko teddungal e mon. ɗiɗa ɓunɗu rewɓe ɓe accino ɗon men ɓe fof ɓe ronama, fof jombama hande kadi ɓe heeɓi ɓiɓɓe kadi ɓe yeggitino fiimon. ɓiɓɓe mon ɓe wonino alyatima, otoje ɗe ronanoma, jawle ɗen sendanoma, coñci ɗin ɓornanoma haalanni. hande hay hunde lutta fiimoɗon. ko ɗum ɗo woni fiyaki amen on menen wuurɓe ɓe. yeetemen menen kay ko honno fewdorɗon ton. on say ɓe wondi ɓen fof ndaari ko honno o yewtideta e mayɓe. o deƴƴi seeɗa o wulli golli juutuɗi, o ini so tawi ɓe no wowlayno nanen ko ɓe innayno ko konngol gotol, la talɗabanna bikum duniya kama laibat bina. wata aduna on ɗaynirɗon onon wuuruɓen ton jokkon ɗin piiji ɗon, ko noon aduna on ɗaynirnomen ha hande noon min ninsi tawata ka ninse gafata. woosi ɓe wowlayno gonnu kadi ɓe innayno wo antum ta'maluna wala ta'lamun, onon hiɗon gollude ton kono on anda joddi golle. menen men andi joddi golle kono men wawata gollugol hande. o deƴƴi seeɗa o ini si ɓe wowlayno woɓe inayo la tasbihatun wahidatun fi sahifati lmumin a'zamu inda Allah mimma utiya suleymanu wa junudu. goɗɗo ko jotto ka suudu Allah, ka suudu muɗum, o janto inde Allah, inna subhanallah hara ko nde wotere pet. wo wallahi summa wallahi so ɗum waɗoyama e balance bani adam, ɗum hino mawni teddino e sikeli ma on ɓuri ko annabi suleymana e famille mum fof okkano. mo anduɗon noon o laamino tigi tigi on hay hendu ndu jinnaji ɗin foppo o laamino. koto goɗɗo inta subhanallah jantagol inde Allah no mawni ɓuri ɗum ɗon. wo hande noon menen min hewti ɗo meɗen ninsi ɗin tanji feƴƴirnoɗe men aduna tawata men wawata yiltiyade. ya ha bani adama ya laytani kuntu turaba. bani adama mawnintinoɗo townintinoɗo innuɗo ko kañum ɓuri mum ala. ya ha o yelo yo Allah wattumo mummunte, yo Allah wattumo mbulmbuldi, tawata hande o haajaka hay e hunde. a yehi sonnajo ɗo ma yiha duhiɗo no ɓornoɗo haalaɓe, o tintito yeeso e ɓaawo ha o tawa inna ɗo moƴƴi, o walto nawna waalo labitane ɗo, tawata hay coñci o faalaka e woni e makko. ko andirta tawa ɓaɗoyke lakara a hewti taw ɓe ɓoorete woni ɓe inna ya ɓorto mete to a côté, ɓe ƴetta dolokel gongel ni hara ko bouton hun gotu woni ɓaawga, ko ɓe joginira tun fi wata awra o yaltitu ɓe penga kun ɗon. ko ɗum andirta hande ka hiɗa ɓaɗi lakara ɓuri aduna par ce que ɓe fuɗɗike ma ɓortude ama yaari taw coñcima basenji kaftaneji kala ko laba kon fappa hande antigga walla ɗon a falaka. a haton jina hay e hunde e ko wiyete kon cuɗari. imagine noon goɗɗo so wari ɗo o naati ɗo joni masalan e 11h o janto ɗo inde Allah ha juma juule, mo juuli juma juuloyi oya bakkatumaji ɗi yafama hakkuneji ɗon so tawi a waɗar ɗiɗa jeɗɗi, o jooɗo ɗon kadi o juula alansara
waɓutu goto mo julɗa julde jama baraji ma no fota wa nogay e jeeɗiɗi so tawi ko julde jama heɓuɗa juula alansara kadi yo Allah yaafo mawɓe men ɓe mawɓe Fuuta ɓe salminayno alansara ɓe jotto ɓe jalto inde Allah ha nangue muta sa'i ka du'a jaaboto kala probléme ji e andeji ko marɗa jooɗo ɓaawo julde alansara ñalande juma fewta Allah jantoɗa indi Allah ha ɗengal ngal loppo oya sahabajo arnoɗo ini nelaɗo wallahi miɗo yiɗuma miɗo faala ya wondoy ka aljanna nelaɗo ko honɗum innanomo mi faala ya wallira min kadi hebbingol sujjangol Allah e hebbingol jantagol inde Allah wala yazalu lisanuka ratban li zicrillah wata ɗengal maga seeru hingal loppi e jantagol inde Allah sa hebbini jantagol inde Allah ndeɗa maya wo ko ɗum woni ko sakkitorɗa ndaare en fo e yii ka Facebook o mawɗo palestinien jo himo jooɗi himo wadde yewtere mo waajade himo yewta fi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka o yewtata ɗon fopp no jooɗi no jentiti caméraji fof no fewtimo den sel ku o kupi ko woni waajade kon o ini la ilaha illallah o sintiri nde wotere ka o sintirno ɗo wonkiki yaari ɗon ndaare battane moƴƴo fi hon ɗum ɗengal ngal no anduno wowlugol ɗum hingal wowlayno ɗum hara nande ñande ndaare e misal ɗo sa addoy ɗo joni neɗɗo mo wona julɗo aynima ɗo joni yo wiu la ilaha illallah daara ɗon hino satti ɓuuri ƴawnugol puccu e ɗaggal amma noon an ɗo a neyiraɗo l'islam ko ɗum ɗen haali donade mawɓe men ɓe sowno ɓe inne yo Allah yaafoɓe paykum ma ɗo fuɗɗotoga fo ine ko la ilaha haala ɗum ko facile ka ɗenga ƴettoy payku ngo tawata ƴiƴam makkum on hina ƴiƴan l'islam na ƴiƴan diina inna yo ko wowlu ɗon ndaara ko honno yaltata ɗon ko ɗum on sa nde ñande a weltanto mawɓe maɓe a yiyay paykun no janga ɗo qur'an yiya mawɗo nokkeli goo hino janga qur'an wallahi aynay alhamdulillah kono ɗum ko nemaji en wattanta hakkille majji wallahi ko nemaji molnaɗi goto natuno l'islam duuɓi jeɗɗi himo jangude suratul baqara o wawari o ronki few duuɓi jeɗɗi settan himo jangude suratul baqara o ronkingol gayngol ko on no o wiwno o ini tertela nami wawo mo ronki baqara haray kanko tigi woni baqara o en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en battane moƴƴo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam o hadis mo mi addi ɗo ko hadis mo en fof hunjiɗen sono be filliteteɗo kadi ko andintingol fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wallahi ko simple andintingol fiyen heɓu moƴƴere nden wona fi goɗɗum gol na critique hay e hunde kono sa naati ɗo e midi ka juulirde meɗen ɗo ha ɓe tawata gaɓe nde harayno fanɗi sa ƴetti noon on exemple ɗon a daari ka nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam e nder wulure fof kadi ko goto yahoyta aljanna temeɗɗe jeenayo capanɗe jeenayo fof e jeenayo sogge naɓe yiite ari ɗo e midi ko goto tawata ko ɗiɗo tawata mi sikki de haray yaadi dey sa daarile kadi arayɓe ɗo ɓen fewdo ɗo no heewirde no ni ka nder joolirde sen fecci ɗo pecce tati ha no gasa pecce ɗiɗi fopp haray mara programme golloygol kono haray honto ɓe woni fi heɓugol nde moƴƴere ɗo 15 000 euros fii ko arɗa law 25 000 euros fii ko arɗa joɗɗa law yontere be heɓa ɗin calculi ɗum ɗon ñande tawoyɗa Allah si tawi mandakke ma on haray o teddari mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah wurtu ɓerɗe men ɗen o fewtina e waɗugol ɗi piiji moƴƴi mi toriki rabbul ibada on kala jogiiɗo ande ka ɓernde mo yo Allah ittanmo kala nawɗo ma nawniraɗo ko Allah jogii cellal yo Allah hon sellimo sellinanamo marɓe ɓen hakkudeji meɗen ko Allah woni ɓeydanowo yo Allah ɓeydanɓe ɓe maraɓen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala on okkorɓe ɓe musidɓe meɗen kala ɓe jogaki kaydiji yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki waɗa ɗi rewirɗi Allah marɓe ɓen kadi yo Allah waɗirɗi rewirɗi Allah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala mo mawɗo mum faati yo Allah taw harayɓe ko jannatul firdawsil ala wonɓe ton e sattene yo Allah ittuɓe ko sattene naɓaɓe e newende luttuduɓe e mawɓe muɗum ɓe yo Allah on ɓoyniduɗe e maɓɓe pooɗa balɗe ɗe moƴƴina battane ɗen
ɓe mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen yo Allah ɓoyindu en e maɓɓe enen sukaɓe kadi yo Allah hokku en gurna juutuɗan wonduɗan nafa e barke mi toriki Allah ñande Allah ƴettitata yo Allah taw hande ñande ko mayde nde woni ko moƴƴani en mi toriki Allah yo Allah wurnu en fodde ɗan gurdan hino moƴƴani en mi toriki Allah subahanahu wa taala on saabu teddugol nde ñalande ɗo o soñdia e sohlaji e andeji ko woni ka meɗen ko Allah fuu wawi ittugol o yoni kadi ittugol yo Allah ittan en hara kono yawiri no newori ya rabbal alamin yo Allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yurmeteɓe leydi ndin e ɓiɓɓe leydi ndin yo Allah waɗu en enen kay laamateri fewndi nunɗudi hulori Allah rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin haray si ɗum ɗon feƴƴi